umutwe w'umwoyo. Enkuyanja y'abantu okurwombe chweka bitaro bimwe na bimwe omurembo Mbarara nibo bayishwe muri Kibingo Nyakayojo okushendekerezo mbere gw'umukozi wa Kibaya Sako ofeereire nazara hirwariro rikuru rya Mbarara Referral. Nsanzo na munana endeka nkwata mukaga guturugo rwa mukaga narara nayo sande nasiba nayo namzaho rwo kubanza turukurusha mwenda natutike. Omushija we yashobora umuringo gw'umukazi we Gerardina Kanohiri afire mu bwo baheza kumushemeza. Shanke mwe murepa kuzara byaga bagira ngo mwana umuhango hadi omukibero cye yaha harumwe kina njaba kwa bamanya ho ushahunga dokutaka tuna banancenga bununga atumwana kuyashumira umwanya go kuzarwa ikirezo yakiteka ho umukibero hadi ya leta face ya leta ha umwana yabara kuzarwa bazo musheta bamushemiza bamuha umwana w'umuki mwana na hati ngugara hari y'ikunkuru. Nyina n'abarumuna bamugambaho ngo muntobire abisize hweka yabo. Yambero w'umugaso yambero umwana umuhuruzi yambero umwana w'uburyo yagira ubwenge cyamushanjwa kana kisinga yaba headgaro no musini yakana no muyamgaga no hiyahendere diploma. Tukora ngo bagabaga tukora ki usanga twasigaza amabanza abinja bishiki bakwata umuhanda gwabo bamwe betahira abandi batwaye ki batwayo umkogu abe naguma nambuza hatukore ki hatuyiye yo gaha hatuze kahi okusedoringa amabanza nabwo cyo ni sasa munonga ahabweye kunkani nguma abukujanguni Yesu Kristo munda yanje. Kanohiri afeereire ha myaka 24 kandi yaba omukazi wa kabiri okufeera mu ngaro z'abashaho nazara ombwire bwo kwezi kumwe omuri Mbarara. Ogwo mwana yafa konkari mu school fees ya Jomo. Ogwo mwana yafa mu school fees ya Mugisha. Ogwo mwana yafa esente zimwe n'ekihumura arukuturo wanje arukora ki abari mu sente zanje. Cyashara munonga umutobire nakunda ruhanga biringarza arukutaho umutuma kandi usharizemu genda nawe biro byona kumuhamiraho abi ariyo mukazi murungi munonga kandi oshonorwe harufite na ruhanga konkantu shasha abo kugira ngo afire nazara. Omwana wabire yaheza kuzara aruhwahurire Abwa TV West nde Elias Rutungusa.